mkhulu kungakufikeli ekhaya nkosi ukutshele. Futhi akudliwa lokho ukhaphela. Ngosiyami. Hey, phina ngosiyami bathi ingafiki iqala ekhaya. Ngabe kuthiwa kanti nasifo. Chicken boo. Chicken lekin ngosiyami ungakuphi? Hey, mhlambe ngibide ngamagama lamnanzi. Chicken pupunuki, chicken pupunuki wami ngosiyami imali yami ibhaqe ngakuphi yabona abantu bami bataqethwa inkufu ngosiyami. Emakhelwa. Ngiyakhala mina ukubona imali legijima kangaka. Makhi, yenzwani yini ungibithelani? Uyathi mina nawe wasivani singumakhelwane siya pretendelana ungibithelani? Unsinzani? Zwane uthanda indzaba zwane ingakho lebantu abakho bangafani nawe man. Ungenaphi mina ngiyekela ngizinze ngilahlekelwe lama. Yabona usuqalile manje sekungena lalela mani ngeke uthembe phela uNkulunkulu mkhulu akaphi ngesandla naku ngihleti la ngothela mlilo makhelana ngithi vele indlala vumbu inkukhu ibaleka yodvana yini inkukhu zwane buka wena umakhelane wami ke favorite next door sisoho mina nawe bona ngithandzela lokhu ke zwane ngicela nethi ukuthi ungitshele ukuthi uyibambe wayibeka phi le nkukhu le noma ngabe ukuthi uyibonile kuye ukuthi ibheke phi very VIP ngiyaqala ke ukubona inkukhu lebaluleke kangaka ibalulekile ke nethi yabaleka manje ngathi ngimbaphe uyibeke phi zwane ukuthi nami nyanzele yabila buya sidle wena ucabanga ukuthi kubilani ngiyo lela itiko makhe ngiyo lebilanga makhelele 5 million mami yazi yabila mlilo longaka imali yami buyanabheni na anyanisi makhelwane sengifakile bovinika naloku uyifake na vinika wezwane uyathakala ngikuzondela lokho wezwane amasimba akho imali yami wami 5 million nami wazwabila ngamlilo longaka hawu wakhala makhelwane ngithi tengidagamlela magani yabahande nkukhu na wakhala kangaka makhelwane hayi manje ufusheko nazwane manje ufusheko manje nazwane ufusheke nabo bonke abantu bakazwane na wonke umuntu wazo la satotala okazwane naye afusheke ngiyamnyanya wonke umuntu lazethu lokuzanele bozodwa bonke bomazibo bonke bafusheke